Mayam Bukrumzari domne Yemibus Impact News ni I Joyce Shamna Impact News ki Manung Hunanda Taram Nokjari. Campaign for Fair and Just and Fair Delimitation JFD na ngarang nongyay degi kaukiba 48 hours statewide strike asi hauzik yam kanna chathaduna leidi aduga hauzik ngahaki mamang da khoina fangjaba pauda Imphal is DC gate protest sathabada tear shell kapada mioi mari aswapan nang kibagi paulai masidan tana kwa kaithel rom dazu ngara protest sathare ngai marakta maina nahama aswapan nang kibagi paulai aduna Manipur gi NRC update hana tawbiu census sina kona tawsi haibagi demand census tawdringai da NRC hana update tawbiu haibagi demand si hojikti lambi da laklabani smaina protest mayam ngasi statewide protest school educational institution kaithel loinmak shutdown in leiribasi aduga hojik ngahaki mamangda lengaki site gi press meet ama famki duga lengaki site gi lengaki spokesperson Dr. Sapam Ranjan na fungdok pasi lengaki site gi team ama hayeng mak Delhi da satuna central leaders sing da hojik NRC zi hana update tawnabai damakta takshilagani haibasi miyam da fungdok leire masira ntada ngasi ngasai ayuk hanagi chief minister nongthongmam Biren Delhi digi hek yorpaga mahagna media sing da fungdok basi Union Home Minister Amit Shah da NRC update tawbagi matang azi fazana thamlamle aduna positive oiba amadi expect tawre habigi wafumji thamlami aduga ngasi mag KCP taibangamba group ki kader nifuga taruk chairman yauna maina surrender tawgibagi homecoming ceremony da chief minister Yumnam Khemchand na fungdok pasi lengaksu NRC update tawbasi support tawi aduga mamang da zu resolution lawkiba mayam leikre cabinet na resolution lawkiba mayam leikre haiba wafam mayam fongdoami aduga adubo hojibawdi NRC update tawdi leite aduga adum protest dum chathari aduna lenga ki site gi smaina push ama lakpasi Manipur da leyba demographic changes adagi khul unauthorized settlements mayam hengalagle illegal immigration mayam je masi combat tawnabai da makta mamang gi lengak te gi hauraga hojipawa NRC update tawbasi support dum tawi masigi process dum chathaduna lei haibni adubo hojikti amna big question ama lakle haibni karino haraga census ki 2027 ki process di dum haugrabni aduna NRC je census 2027 loi dringai mamang da NRC update tawbiu hariba demand masi tawbu ngamgadra complete tawba ngamgadra habi question ma leire ani shuba question na census haibasi postpone tawba yabra habi question ama ahum subada 1951 base year da NRC tawbiu haibasi masigi legal status si kamain tawbage haibasi su hoina masi ju dakar tai aduga amana political pressure mayam ama hojik hanagi chief minister hojiki chief minister leriba elected representatives mayam na moina center da takshin bada center na masi yabira kadra karigino harga census haibasidi union gi subject oibnina aduna ngasi akoina NRC gi demand leriba politics adagi law aduga kari khongthang lokhat pa yabage haibana chingba khana bagi tanjadu lojage ngasi gi topic na NRC politics Khemchand versus Biren duga khogi panel members na ahan bada oza Dr. Dhanabi Laishram social scientist oza Butaram Nokchari ani suba panel member oza Jitendra Ningomba convener JFD oza Butaram Nokchari and last but not least oza Dr. Imnam Premanda head of Manipur University Law Department oza Butaram Nokchari ngasi discussion hangdokcha bazi ahan bada hak oza Dhanabi Laishram dagi lakchage social scientist oza hoziki NRC gi demands ri mi Manipur gi indigenous people loina mangna pam demand ni indigenous na tabadi khangdre aduga khoina sum yingjarapko matamda administrative report of 1951 census of India da NRC tawrambagi sigi mami ji am chawna tai Manipur gi damakta NRC ga related oiba thabak ki damakta haina rupees 2184 kaithok kibale hai aduna 1951 da base year oiraga NRC update tawgadabni hari adu boza hojik census ki mamang da 2027 census ti dum haurabagumane September 1st ge house listing batang batang zatharagani aduna masi oithokpa yagadori browser ge motabi Judiciary si akhoi issue se ahumne ko ahumne di census tawba the NRC tawba the delimitation ko ahumak si Manipur di section awdraga di yam hena future ki generation yam kaiga da basu leiba
aduna sigi je miyamna yam seriously lowri sisu sida lowri neba aduga lengaki maki degi di seriously oi daba ko ada ihana mada yengba ya baji census se ethokpa yabra tawba yaba yadaba gi matang do census se ethokpa yaiba ko edi Assam da 1981 da conduct of gideba aduga moy Assam agitation leibagi ni ko haise aduga 1979 1985 da kanna agitation leigibani na moy 1991 da taweba 81 da tawda bu ko adagi Jammu and Kashmir da moy 1991 da conduct of gideba military gi kari militancy gi kari ge ma disturb yam tawgibu dunu moy 2001 da taweba adagi Nagaland da 1951 da tawde ko magi naga political movement leibudugi aduna 61 da dum tawi 1963 da moy state rule phangini ko adagi Arunachal Pradesh se sidasu 1951 da adagi 1961 da census si tawde ba kaigino da tribal border area ni ade maroina khogi karani terrains me chat khop da problem when moy 1971 da taweba that means ye thokpa ya have dune ba salai se adang sagi ani suba issue da lakadoi je census si tawradi NRC ga degidi khogi delimitation ga the problem lakadoi jina kaino da delimitation gi history ji yankanda khogi 1952 da tawba delimitation je 1951 gi census da base taweba adagi 1963 da tawje 1961 gi census da base taweba adu 1973 da tawje 1971 da base taweba census ko aduga 2002 da tawje 2001 gi census da base taweba sumaina tawra census sina tawra khoina sum base tawta di Manipur gi problem jina sekudam oina ma hayada 1901 da kuki gi masingji 41000 ga 262 lei haire aduga 2011 gi census tana 4,86,000 ga 214 lei haire si katang kudam gi bana hojikte ongbai den kamani ko sumaina to padasu unnatural growth yam yauri ba khogi da adu masi lei na sekudam oina ikui dana khuna no 96 kum henkali ga haiba si kum basi lei raga delimitation tawradi oithokpa yabada sit panari ji akhoi tapaki oina kunthrom doi laga schedule caste ke ni schedule tribe ki kunmanga ga lakpasida sit si mafam do kaina rakadori ba yamna ada chingi da ju yam sathina manada boina laktori ba ada community wise jo yankan da community na hana di sikitang le madi yam nek le giba somdana yam madagi handar paga ju wathok loi oigada ba yam leiba ada loina ba si tawdu kaide adubu mito miyan sa khoigi ain gi wang da sang pa illegal immigrants sing da makta di masi tawdaba yadaba madi oidana ba sumnagi natural growth ta henkala pudi city location da amano mang so amano to so loi tawba ya potne ba adubu angsage illegal immigrants sing dugi yengaga chumme ba census sa jam maruwe ba maram di census tugi matungina magi planning torakadoini project me am pirakadoini sen kairakadoini adagi sakot khongthang to matamda khoi sen thum hekat ba khugat pa loi yang kadoi ni dana ada hoji prajana hangna rei wangdi adugi plus point of the census to gi khoi na madu census toksan gradi tungda lakada consequence to sagi delimitation the mang kada sit ki NRC hodraga heng citizen oiraga na ko na pharak tar kada bagi adugo mayam jingsina yam seriously khoi gi praja jingsina ngasi tawriba ban swai to bum yaudi natra yaudi ngasi gi ban yam sathiba ban amadi ore sathiba ban ama ore si miyam gi response yam chaw have ba yes ado azamrak thana oza ozik center na di masi NRC update to yam di maru oi Manipur gi damakta but center na di census 2027 gi first phase ke house listing Manipur gi damakta matam ji timing je 1st to 30 September je already maina hodokre aduga self enumeration 17 dagina adum 31st August se adum tawgre aduna we are hoise dum process dum census ki process manung channa dum leibagi phibam do oibanina hariba ozana zu mai process bi am changye habnina NRC fully update to wase masi ji magi legal notification magi method identification mayam masibu September tha da loisan bangam base masi reality oigadori bra adu budi ma yeithok ba yai census tu tak tha ba yai ba aduga tawge de NRC han tawga ko na census to bu yai ba
Okay. Haidi But akoi census ti adum tawraba haidi lengang na zu dum magi Manipur ge house listing is adum thoktana leiraba notifications je si am ka retract taw tare adu de khoi ngang na bai makha pole tawro habdi na te dana tawdoi ni dana ngasai ye thok pa mayam yori dana ye thok da point yori do se irang leiba adegidi magi khoi krai ni militarized militant ki pot leiba adegi struggle tawba movement tawgi irang leiba khotpa dumai tawduna assam na tawdre ada nagaland na tawdre adu tawdre haris maina akhoi jibu jibu sibu irang lai tabal lam laba irang ai bu sabnas ne ba ko haidi mayum even internet displaced person mayama lazy nearly 60,000 ga ji yami dana ko adumaina khoi ji irang ai bu lalobagi irang su lei amaga kanglu ki irang zu hana sunab zu lepte si sumaina irang leiba sina maramoidana yeithokpa ji yagidaba lete hanagi aina pijaiba post lo yeithoi jineba khwai de ngak pano za si akoi gi pali bale ngak sina masi gi situation je khangna 2023 dagi irang lei habe je khangna center na han ma notice thok matam da Manipur di hon biganu masi Manipur gi damakta di under special circumstance postpone to bio haina hana hai hauda bida notification center gi side gi tholakpa aduga same notification Manipur lengang su tholakpa masi di kamaina lo ya ba adu dane miyam na warori sisu akoi gi lenga ko sing se ngasi gi banji ji korom da ju ya dana ko aidi lenga na magi response to phajana tawba praja ge pam du yenga center da phajana takna ramadi ke do binga modu no aidi si ministry of home affairs ki makha to pot ne ba phajana wari batai sanaraga ground reality ji phajana pira ga di yawar da bu leite dana ada ngangna raga yaga da poto khoi ngangna dana sum thawa sadana magi neglect to ga leibagi adugumadu de khoi sida leidana hoji makta da horen khoi gi jidenda habi rakhini NRC ga ju poto to ya ponte mai masak yam changi ba masak sing du talaga tohom thokbu sarkar na tawbai mauta akhoi chin ngangna re adu haina re duna ngaktang gi crisis manage to no pai habagi pot amane ba adu miyam busu khangni akhangai na jo dum khangni irai lai na man moina hai je toksim nei ne na dum khangne ba oza duga tentak na mathang gi oza da lak chungai da oza hojiki NRC issues yam chawre habisi ngasi bansina su takle aduga masi issues yam achawbuni habisi akhoi gi lengak pasing na su khangba acknowledge tawbudagi even CM Biren zu NRC gi matang da wafam phongdomba CM ex CM Biren zu phongdokpa duga current CM Khemchand zu phongdokpa swise the political gi tasal gi mami su tabra mileage longna bagi honna bagi adu madusu yamna negative ni yengu ya dida ko habidi akhoi da concern wari sumaina Manipur gi micham imai bill na bo concern wari sumaina moi hanagi chief minister waramboy gera hojigo biboy gera adagi MLA waramboy gera hojigo wariboy gera moi jo concern di boy dana ko concern obedo haibira miba ama ngangna mi myamse adum to some extent phai lobby to boy je adum phai ba hayeng darkar leba posai ndu toroga NRC je update to bi oina hai kanda hana haina baduna su omang yalam amnina document na suraga de ma toroga di athu matam da tawge khorki gaina tor pusum yaina ado kaimo haina dana sida khoina sum pangangang buduna amani aduga rajniti ge adu da na tabada ubu unabiradi miyamgi isu leibisi amana borso amana borso ore tai sarambai dudi miyamgi di yam phai tom theng khale ba ko aduna phaida phaina adum thamjang Thank you so much Oza mathang gi wahanga si hak Oza Jitendra ning omat lak chage JFD gi convener Oza ngasi gi akhoi gi NRC demand gi bansi am thina strong oiri under the initiative of JFD ngarang nahan JFD students wing na power yam kan na khongjang sanction baje khoi na pawde thengna jai Oza de khangjaning basi Oza hojing ha ki mamang da state lenga ki maike de gi hai basi elected representative ki delegation ama New Delhi da hayeng mak tharaga ni hari aduga center da hoji NRC je hana update to naba dugi census to dungai de NRC hana update to naba main takshila gani hari aduna oza JFD gi maike de gi di masi je yam thina achauba breakthrough ama oire hana lobby ga doribra aduga ngasi ayuk angan bada hana gi chief minister Biren na phungdom basi hana 2000
kano 23 lan gi mamang dagi masigi matang da dum discussion dawduna resolution lawduna leibani aduga Union Home Minister adagi Registrar General of India da marilena bache chang mayam ama 2024 da bhawa adagi 2022 da pisanduna takshinduna lakpani aduga handak magi khongchatta Union Home Minister masamak to unaramaga masi price tawrame aduga yamna positive oiba ama di tholakani habigi wafum ju thambirami adugi mathakta hojiki paliba lenga ki site tegi su delegation thagani hari oza mayam je kamaina yengbi yabage ai ahan mada khoigi yengbiriba manunghudabu yengbiriba manipur gi lamdom sid leibiriba irecha pumna pumda campaign for just and fair delimitation gi makai digi kongno na kurumjeri aduga yaubiriba panelist amadi karbusu kai kumna bucheri akhoi ngasi yamna tangdu laita daba phibam amada leire hairiba phibam asida amuk hena wahan ba nataba akhoi tungi future gi dam khala kanda akhoi matam kharadi awaba khangmi nafsi habagi wakhulun da mangna thara kanda campaign for just and fair delimitation amadi maga chatminari ba tongan ba makai gi leader leadersing mayam sing na ko ba akhoi general strike ni satha basu ngasi ahan ba satha khare duna mati hairiba general strike asida sagut piri ba irisa pumna mu pusui koknon kurumjeri loina general strike asida sagut pi daba adu yengaga leiba observe to bi ba mayam singsu yoksun mi re hare kanda ikoni ngasi sangchali bu khongjangsi mai pakna na ba una udraba tana tadraba leibak nungsibdi manba leibak ti nungsiba nataba adugumba koi lengak loi mayam singse masigi matakta kun piri ba sai phuse khare hena pi mina si haibo humdo aina ikongnon khurumjeri anu ko haijeri hojik mamangda ingona hangki bo wangsi hana mamangda leremba sigi isusi matangda lengak sina hana taw khara taw kibagi pot ama haiba ma aduga hana lebiramba onebal hana leremba amaduna misa unarubugi ama adu hujigi ama haibase aigi modadi ngasi ngaki mamangda ina ujabada lebiriba lengaki kangbu khara ma kanu da satlaga akogi me kanu da central government satlaga sigi sosigi matangda kanu ma tawgani khokani haibase aigi mod ki onedi aigi thajede ai sunga 100% sunga thajede aduga sigi lemak sigi nungsiraga NRC nadraga sigi census gi matangda satpuna te aina aina ui maramdi kaiguna haida masigi issue singarang na han dagi issue pareto nate kuire na campaign for just and fair delimitation na cover da kagasta yu akaduga print media da law se yam gure masing yam gure in fact division da law gure mi goding law ro bune haida hana sungang khangde aduga thisilbu sileite karino khangde makhoi di ngaki oiba kano do ojabada lebo kangbu ene lei masida kari kuma khangam taragadi karigino moin hain chadu karigino NRC aiba posi yamna live thabuk nate masidi yamna luba kum parliament ki oiba magi kanu da leiba pot mani magi unionist yawani adu masana khangre ko khangde du khangdu maktani khangdra gadi akhangba mi da tana bi ya brachne sigi lor ba ngarang ne howse census ngarang ne tiba hogre self enumeration ngarang di apply to ba hogre madu self enumeration si mobile app ta masi to boni ado mikok thiba basi makal anini face anini ahan ba face na mi masing thiba ma adu ani subada yu masing thiba ma sige mangoina nu numit tara mangani si kanagumna cell enumeration to ya bi kudong sa lei masidi question kya le ga bichu le ado si khangna hana mamang da koina kaya ra khanna tamna duna lakhu matam da mo kai kem khangde anduna census Tidri the National Register of Citizens Han update to you have never. Masi to you have sida Manipur leriba like lasu highly in masana masabu quite a hijab nupani and kanjaba me almost either. I couldn't see Jong Jerisi kind of Tawasa Debida had the Sigi platform the Kanuma did I could say down morally down header. Maduna Karasu Mukoyi Lenga Kangu I could be saying the lady so Tokyo am to lay labor. Aroma. Also NRCC Mio Ducanano the Mayam the new Kangler. I'm quite the lady having Nupani and Labor Pani. Okay. Adu Man Kangadi. Serious would Tawruka was in the Kanga drag the mother to wear drown. Supreme Court is a mark to wear the Brasilida. Yam the Nafsada of Haidar, Mingon engine, but Mingon the Trotova. A do money had. Almato Ganda, Masije, when the never Masago when given ever. NRCJ, my arm the public, at the Mohol even ever.
ꯈꯪꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ NRC ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯃꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯗ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯆꯔꯨꯕ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 28ꯗ Manipuri University da People Convention on NRC Updation Before Census haina yamna sawna pangthoki tonga tonga makai adagi akhang akai scholar mayam ama siga mari leinaba demographer mayam ama logi akhoi oja lengjin mi logi manam loina nainagre madudo wari mari khaklogi hairi wore tu mari da sujung soidana NRC hana tawgadabani kariguma NRC tawdrabagadi census tawba yaroi aduna kariguma adigi sigi mari mathau tarakbo matamda Manipur miyam punna sangmina si na akhoi long resolution di lawgre adubu NRC census ki manung da di dum challaga leiri ba warep sigi manung na warep sigi manung sanbu oina hokiba July gi tang kun ga torukta Manipur miyam gi tonga tonga ma kai phamma ganta akhoi ultimatum pigre mamdi laiba August ki tang toruk phau gi manung da Manipur gi laingak na miyam da NRC tawgani adu census tawgani NRC update tawgani have makal ani ko updation taw habini kun season update tawbiu aduga census tawbiu karigumba NRC tawdragadi census tawbo yaro ya haijagrabani adu haigra matungda karigumba tawrukdragadi koi akan khongjung lawgani haidana numitu da koi boycott lawgre we have already announced da koi boycott tawgrabani adugi marakta tarik nipan gada seminar am senjale haidi seminar asidu adu su makhogi lenga ki makai di khang ai na khanjabu oja mayam su yawi aduga akoina project di makai di su adudi akoi oja sin suman yahon ba ya bara gaina akoina proposal to mayam su yawi akoina tawjegi proposal tawjegi oja khang ai na akoina line ni khanjuru oja mayam su mo kakchat bireba ma yahon ba yaroi gaina yam nong mai dare lenga ki side yam nong mai dare ko ma yawu yaru ga ye adubu lakpi rebo mayam akang ahi mayam sunduna hairam mudugi matungna no NRC no census se khwai dik chuna bo wahi amu oire na lobi gi baneba anmai lore adugu matungda ai khoisi mathang unana bo honere ai samdin ge matam jeli tamna ai mayam adu sangbi oja kus kaide aduma to gode ge khoina makhoina lori bo ware si moina hai kai jog dune moi orchi kano da thang ko duni Manipur lengak se kana no yes adu Manipur lengak ta maru si home minister ya maru ka ya maru oi karamna census kamari lene badi ma maru oi aduga mani chief minister di akoi unaningde man su unaningde aduga akoi na su ma uninggi interest like manam di sigi manam da ma interest taw chungai hai gide akoi nom khak unabada magi intelligence magi akoi khangre ha tare ngasi di tv da ma adu ai hajar ke sumaina tawraga akoi na hoga home minister unabum tum da akoi khak unajade akoi gi loina around akoi leader leader mayam akoi gi oja mayam police unai adu da makoina pukhat ke hare pukhal kanda wari sum sanar kanda makhoi ji governor da unagi ha po ma tare governor unai da ba akoi gi wakhal jamu lai ba adu di governor si da akoi na mu kitang pressure to mo thok ta ba akoi gi da mo nate akoi census jai thok bu ne ba NRC tawne ha ji mo oiroi hujung jing matamda manam de madi legi procedure am lai akoi ne ta sanom ga higwa yawa ge wa to biya ro ko adu ge di sense jai thong ne namuk kamai dog ji ge na adu di akoi sa chalaga akoi oja jing yaw ga kanu unere governor uneru re ko governor kai hai ga da na khoi ni pikmo mayam sing so ai knowledge lai re akoi mayam no pitch power ai won input pire adu ai ge di verbally kanu da tawre ai amisar wari sana ge cinema je adu ge di phare sanang na wari sabi bodo akoi de document na amado document thabiyo document akoi pai je ga kan man ai thong te madudi hoji governor of government amale na mai mathong ne haire ba almai do ri tanja hore tang tara tare ngang de hogre tang tara tare hogre sal emotion hogre madudagi Manipur da leriba Manipur gi mi amna ai khoi na ngasi phog da chal liba tv da ngang de ba khocha ba de is tv khota makai chalu mayam sing sigi pressure sina karino na khoi pressure na karino no ni sigi so do kana gi yaka yenga ngai ri no hojin gre hojin kan noi kari to bo noi na hoi to ri kana yeng no kana gi musum za do no kana no haida khoi de pressure kan pire sumbi mayam na habi to madu no marum oidana khoi pal tare tara thong tholaga aduna ai mamang da hi do unu udraba tana taraba khangna drum am sing da ai khoi makhoi da yei bu mathok tai nu mini ni tawjegi bini haida sigi tawjaba sida aina amutang asai haijab matamda akoi ni tawjegi marak sida hanagi lebiramba hanagi CM obiramdo maduna saluraga akoi Amir Shah unuri habi podum ngasi su aduga social media du su yawe bo madu poto ubadigi oramba yaina khale
hojik lai anu guna hing sel ni hase madu khon uri se si nung si bi sat pa man de ba NRC na tra census nung thibu sat pa man de makhoi gi mokhain khoi nu u meng ni ko ai khoi lan bu ur sunu lan bu su ko su kai de ami group mom sa kare adu man credit lo gi do re khoi di kamai lo re mayam na khoi ya ro khoi chalo ro ge credit ta ma le ha gi pot ma le ha ba madu yam na madu gi potu tha ma gi mamang to bi mo di ngasi miyam nungai ti ba pen da mayam se tong na ru da ha bu hang du ne ba khoi ni bu le se aduna hojik si ai khoi gi di hojik si still ai khoi ju hairi census to bu sunga ya ro mayam na sai ozana ming ase ban gi ba si da NRC haidana malai aduga census haidana malai delimitation haimna le re ba masi hum je tongan tongan ma tani ek tongan tongan ma tani adubo hairi si interrelated way ba maduna karigum census hek to graba census to ki ta ga delimitation sulok so to ne ba mayam di delimitation to bu tam da hojik India da delimitation je ahum lag ni 1951 da 61 da 71 da ado delimitation to bu tam da ma khoi season se delimitation to ge hai ba tar ga di ma ga khwai ke nang ga census ki report ba to tai adu marum da han 2027 da delimitation to gu se a ma ma di 2001 da ama IT4 MMN na ma le ba IT4 MMN da ma exist to hinga ga le ri bane ba hingal 1971 digi stop to lak podo ai mar stop to we were yam sangare to ga note ka south ka digi mar ai tension jage aduna karigumba masigi karigumba khoi census se tawki bataraba delimitation so to tawrani delimitation to bataragadi khoi gi hujur leriba mi gi irlo gi matung ina to bom thokpa delimitation khoi gi ras de kanogi lengak pagi manglenga ko makal ani amani state ma amana parliament ki ma masigi lenga pagi mihut khan na hona matamda proportionate oiba population proportional census ta haidare ko khoi kanoda ki kanoda missing da adu mathuk ta hebnina delimitation to ro matamda adu ki mati akai ni kai do gi akai le no haibo tamda 1991 da mikok tibagi phangba report aduga 2001 da mikok tibagi report aduga madudi yingner bum tamda some unnatural oiba growth mayam ma adisi abnormal oiba growth haidare masi thengnai aduga prithvi gi oina khwai digi akhoi gi growth wang mafum si Nigeria ne go adu next Syria ne ba si masi gi sahi tara gi decadal growth che 70% yau deba adu bo akhoi gi si gi jaga si de pikra batai ni si de 168% ne ori ne ba masi abnormal ne ba sing gi jaga da 168% akhoi gi decadal growth oiba se akhoi gi si tambak si 21 ori ne mafum khari 17 ori ne ba difference sigi difference kadai de gino masi kadai de gino yeng bu matam de ne khuna je si kadai de yeng bu matam sida akhoi gi abnormal oiba pose ya da mun moru mo da as masi yam sang mo adu yam sang mo de swai da amma ozada ma hangjage karigumba hayeng je lenga ki manipur lenga ki mihut chalaga takshal le haraje aduga center na karigumba NRC ju census su at the same time simultaneous tawai abagi dukumba ayaba pirak pataragadi na KFD gi mai ke degi ado NRC kan ban tok to hujik ji hogura bane ma census hogura bane ado NRC to ga kamai tok to ado oru do pone ba akoi adu nei na rugum se adu sumai nei rugum se NRC to gani hai tar di akoi NRC na census na tok ta ba manam di si already hogura bane ba NRC to ge arge asai process also rule number citizenship 1955 ki magi under section ko nagi 15 rule gi matung na magi parliament puthok ba adu gi cabinet me from ba white paper puthok ba madu da tar ko duna koi provision 4b na ha ba yam sang ko ne ba adu mu oiroi ba akoi na NRC to grabne na sense to bo yaro sim de ne ba okay adu lep kreba sid NRC to do the sense to yaro adu di sense to bo di haude hole kamai lep to na wang lak tara yes haude hole ka kamai lep to no masida census to ba haibasi madi lady India ki home minister masama mana tohonge toholo je mana ngame anytime ngame ba manam di ke no da asai mamang do pongre yana 1951 da census all over India ki to matam da ajumani Kashmir to gede 1961 da akwa hana ne faina khangna bu hujing Arunachal ne khangna ba se ma to gede 1971 da Nagaland to gede adu 1981 da Assam da to gede 91 da kano da to gede ji Jammu and Kashmir to gede ba adu kana ko mi khana sandu e ba kari gumba na koina census to hu da ba tar gadi magi praja mangi kana gada mayam sing loi kat to gani na adu kat to lete ba
cut to was a period cut to my estimate project in Amalida, to them be ever. Aduna, Suguma Lan, Sanduga, Census Stone, about the Honing Bakambu Karleva, Census Tokipatar, the Equigi. Indigenous kitungi label says, surely later, Aduna, Narangsi, Kogi, Manipuri, and Aquini, quite to Tazaba, Arke Narendra, Maji, retired professor, Aduga, demographer, Namasi, Aduman, Heavy, Karigumba, 200 census tograva. Census tograva, Matungas compulsory delimitation, Togranigo, census togradi delimitation, Taurudini, me those who did Taurudineva. Ado karigum delimitation tawrgadi delimitation tawbu matamda phangkadaba magi seat reservation mayamam lere ko seat change tawdaba maduda oigadaba indigenous people gi mi amana chief minister ori hain khalejeba that is last chief minister of the indigenous people of Manipur in the state of Manipur hai adu yam kiningai ba yam kiningai si post khangbiraga miyam na tabiriba mayam singna khangbiraga ko census tawban ba yade census tawba yade hebase Mayamna Mari Tobunate, Masi Hana Mamanga Tokrabani, 1948 section number 3 da section the Kanoda, Man Marum Sadra Gadi, Tokdabusi, I have a port of Malayina, Ira line and Tawai, Masida Kusabotomunise. Thank you so much, Oza. Matangi Wahanga Siak, Oza Dr. Yunam Praman, Lakshake, Oza Handaki, Quick in a Pantokiba seminar, the Zoo, Zazusaruga Biki, Edu. Yabiki Eduna discussion the Kato give no have a zoo or Zana Kangani. The Yoza was census postponed to was the state that is home Gamaroi union list lady hire Aduga Hozik NRC update to was in 1951 the base year that over Hibasi Hozik Hoi census ki Manung the lane census enumeration the Horabina marked the simultaneous to was see Masi Otokpayabra was asking that my process in the white paper lapa do lapa Otokte just census process of the Hari. Ozak mine yimbi yamke kanoni lu no loroga di loi lu re ko line loroga di line lore ai wa khan de ngam dom de leiti hari sin lu de lo yaw ngak tani lu ni taw du si adu ji ki kano du budi tu de consultation du budi census size lu ni census 1948 NRC hai 1951 gi du madu su 2003 gi rule ki makha da taw ko ni ko citizen act ki makha da la ka do ni lu na bok si lu ngak tani okay demography kariki data mayam chang su final implement tawduriba tax to perform tawdu si lu ngakta ne bako adu ji ki consultation ai makti ya ai tangkhai yaw ti adu di sumai babu oi wari ne ai am nokning ina consultation tawbi ko su ka adu mu ka san la kharak to lak to su university jan tawdu adu da lu gi mi yaw da na consultation to khlak wari ni lu khana tawdu history law expert ambo khana ba yaw ki da ba ai khoi di khangde yaw da di kana kan leibon no de ko census adagi di NRC gi di khwai di vocal ori se lu marak te ai adum vocal oi marak amane adu marak te su article e ri ne ba khau sab e du gi tawri adagi di masi de am pelak ta na hen bu on NRC na phong ge e ri bu ko amai taw na khona je ba am mi amane ba to akhoi di akhoi kau de mu nungai ga jan leiwak si adudi port agenda is very clear ne ba kai go mo engine na ba kai taw wari ne ba ko aduna maduda akhoi yengak pada census ta hon graga delimitation thingsi ga ba kangbu yaw ri bhai tare kana na hodui wakhalun khangde adu tawra no bai na di wakhalani census awla je du delimitation da mu thingba thingsi ga taw kangbu yaw ri ja ja ni sana le bai tangkak ki protest lak pa adu yaw to ne ba mo tu kata na engine bi nu khangdi mi census lo ga delimitation thingba yaro ye there is no thingba adum taw do ni aduna census ki impact lak to ni delimitation ni ma gi outcome du ne ba ko aduga adui potu lak podu da kanana tawrino khangde maming matha di pan banungai ti public domain da yaure ai ga sudu mari khar dum khotli ye nei census ti tawrasi aduga delimitation do in the thing asi differ tawrasi kaina haiba jiba sing su yaure haibani da lebak sam nungai ni tawgodo bodi huji ji den de kangu na tawjari si da mana to si magi na ti bisi Manipur gi wari ni sanai wo Manipur si kanji haibagi amata leitre ba min se khoi si da akhoi min se bo kanbam lei amana akhoi society ro isan sidok sa bo kai kan nga mudu si sin si ba mana tragana akhoi NRC ta hollaga akhoi kanba ma sigi option ne ba ko adu da moina NRC ju khalak pe wari ne ba adu da maya puna mo sagot pum change ba sagot pum ngam dragana sagot pa si nga sagot yani adegi di mayam no motivate to sagot pe yani research paper botho sagot pe yani government lobby to sagot pe yani na street the tholaga pressure pe gi group yaw sagot pe yani ai ne sagot pa du sagot pe dasu kan to ngam ri no kan to bi no to min lei bi ro adu sagot pa ni log jara ke
ye to shok budi mi thoro ye li ga haidran ko mai to ai su ugi seminar da ai ma ki di seminar du so ye taro mi first day du ai di yaw de lo je kai no ai endorse to de mo khan ne ne bi sim do ai no su yam kan mo ma su lo de kai no ha kan da tawdu po tu tawda hai ta rai du ta ba ngam de da delimitation taw si injal ko gi ji ba yaw sal le ba ki khalak ba le ba sen ma thang am te yaw oza adu huzi constitutionally prohibition simultaneous exercise taw bagi prohibition di leite maduna ta ko di NRC su adagi NRC updates agi census su simultaneously matam amata da taw ya bagi dugma provision di lenga ki constitution da dum yaw bani na animak tawbudi masida kari akaiba leiba haidi karigumba NRC zu tawna census sum tawba aduga census 2027 magi final results je NRC update tawbud loidri phawbudi dum withheld tawraga thamba madudi kai kai bawza khwai ge phabadi NRC si updation ni ko khoina mayam hairi se 1951 gi du da update tawdoi ne ba ko natraga di khoi gi National Population Register and Tauraga, Anoba census at NRC Taurakaneva, Adun NIRC code. NIRC to Tauraga, the Aquidi Mang, Adu the Tau the Supare, Adu Canadre, Adu Canadre. Aquina High 1951 census, Aquida NRC Matohi, but Haina, 1951 census Taure, census Lower Kanda, 1951 da NRC Toki, Adugi Potun, we marry in 1951 Tau, Marie never pay a public editor normally. 1951 gi NRC se Manipur yong godo mali ai haje manati ai ne yeli argument ai ne pukhali ba argument cd document based over ne ba ko asam gi white paper on foreign issues mai ga phong akoi state kem thawa yaw bi data ko Manipur state kem thawa yaw de government mang thadong ni NRC hai si government flag pa cha ka do ni foreign issue gi matang da adagi di illegal immigrant ko di char ba hat la ba lebak ne ba ko sigi white paper ngasi putu puthokri white paper du nong phama puthokpu yaro biche experts mu tawdo do nebo kaya phajin puthokre asang bije sidigi pera number hida 1.41 da yawe si pa ba en khange Manipur su matam tu da census su Manipur asang bi kano da yaw bane Manipur se during the census 1951 National Register of Citizens are prepared under directive of Ministry of Home Affairs by copying out in register the census document containing information on relevant particulars of each and every person enumerated haidi tongane NRC tawdeba maduda haidi census tawga census am khomi adu question kuntra nan dak tawdu se adu singdu phajan itho su NRC taja pone formula da adu me adu sida hai sidi census tawre adu halaga moina NRC kenu du register isali haibane moya white paper ni ko je ja pote census story NRC sali adudi ani se chamana bagi punna tawba simultaneous tawbodra ahama mai tawge India ninga tamabni na ma NRC me leite ba yade ba ko adugi tawkhi ba adu matung amon update tawgidre adugi portion very clear oy sima lu da hai aduga census se thokpudi dai laire census se thokpi haragadi khoi sarkar gi minga khoi je haiba sa ba su am lei haiju haitana si ju very danger ne politics ke pangang ngang ba lu gum se hajen ja pote section article supreme court hierarchy ko supreme court ga pi ba yok do ni ngata lega yeng census ye thok ha ga ye thok do under section 3 of census eki makha ye thok do section 3 sine ye thok pasu aduga census tawni hai si su aduga rule number kanu gi makha da akoi gi rule amu yok kani census ki census rule am lei 1991 gi adugi rule number 6A declaration of date and the duration of census sena sina mo moina tarok do mu state gazette ma tholani moina register general indiana adugi date to adugi gazette to state government so ang thokchal kane ma hi yawe and aina haijari di thok pi harga di by virtue of akoi rule number 6A of census rule 1991 and the section 3 of census act 1940 ki makada animak se me haibani may aduna me haiga di ye tho su yai ki yauri aina padre sigi makada ye thor ka do ni if necessary hai di moina maroina census kumba sikam gan tawdage ha internal disturbance yam leiraba internal displaced person gi problem go leiraba leidana ka jar ga haraba leidana ko adum bodum ye thok yai problem na ti haibani da city state government na census tawba se khoi da masi feasible oidre because of so param leidana internal displaced person 60,000 plus lady adai yung kai mayam ti natra aduna yung pham adu oyare ada khoi loan order gi phibam se chukui matik phatre nungoi
baka kapna lere pa da huju hanari dana Yes. mi du yam dawa na khoi la kumnga kumari khak ta bani na mi manga siba do Bihar da mi lising manga siba chap manai ba khoi in the population ratio da khoi yamna high intensity conflict ne khoi da tawrisi an sumai lai basi da census taw basi matam jade haina state government na kantang iba tare request ka di yaro sumai taw feasible oide haraga haidi census ya Delhi da la taw na te akoi da leba government servants ni taw doi ne ba ko aduna masi me government servants si magi movement da kai da amata taw bunga mora aduna masi defer taw biro hai matam state government central government o adu di hayeng gazette ama thoge ko na gazette am thola ne lo ra do thoe gazette no tu thok lore adu gazette tong Manipur government akoi gazette tong thola kan ma samana na mu ko adu taw ye thoe sidi within a 30 minute amadi ye thopo ya si gazette i ba ka han i bu namaga ad expert level ni drafting group adu adum loire se je thopo sidi it's a matter of half an hour gi wari ne ko adu da madu gi pressure akoi pi bu ngam ngam da bra se haisen mena ta ba se je thok ha ga the chief minister amasung his team natraga union home minister team ama ada sala lore ai chalabani ko mayam aina halak pa se je thoe haina lak tho lage na hai adu gasam sang lewa ngak pai je adu toroga akoi NRC gi thabak chathar si NRC taw do NRC je ko hingba amasung sibagi kaino hai tare na ma certificate NRC je si NRC taw do ba akoi sire haina de certificate lo ba yare NRC taw ro ba akoi je hingdi hingdoi mane ne with one asa thai sem le do ama asa ma le ni NRC di khatang lui ko NRC taw si haraga di akoina tawdu ai article ige na ire kanu jiten du bijage akoina hayene ijabana te akoina like te thengrak podu sum ibe wane ba ko reproduce to bani khar hapchal laga ena se tawsa ga di khwai phasa citizenship act 1955 amendment to chang Assam gi amendment tawi Assam gi section 6A hapchali 6B hapchali oza usiki NRC gi mai gi je lak tngai na break aten ba break ma law no si section nu paloge citizenship act 1955 se amendment to changi si amendment di parliament na tawdu ni chikatang lui ko aduga citizenship rules 2003 num lei ko adu amendment to ni adu amendment to di irai lai adu di ministry tawdu ni adu di Amit Shah ga khoira malor jai 2003 rule on thok piro dan da botol ami san on thoe loe adu ma laire adagi gazette notification thokani gazette notification parliament pu thoi adu si ministry thok toini adu same gazette notification su Manipur government am tholakani adu di khwai fast citizenship ek se chikatang lui parliament dani na adu su BJP na sarkar pairi bani ngangani adu ani sidi akui gi hai khuka bi mu kapa lai adu ni tawbodobu how akhu state government se komaina pressure pini koi akoi na pazar na piba sidi government dani tawbiu chalo so ngangno so bani ngangna bani yaro sidi ngangna ba will not short sidi will lama ai hoi hairake supreme court hai phajam yauri will NRC matang dani ko NRC matang supreme court pibu ning anhum lei ri ko adu du Manipur du panjal ga pop ta ne bhore. Thank you so much Oza ngasigi manunguna gi topic NRC politics Khemchand versus Biren makhatana khana jage after the break.